Okay, yada se na ya chiao amwa kwa babipim ewo GH Live Studios. Ghana's numero uno. Agudi kwantim pon kwan so era yedo ebabi rano na bibia timi atumpon na obekaya yede prediction atu dwa se Kotoko has wa obetimi predict abedim konim no ye bo abaso ya hwehwe mu a but em se yegusu a scrutinize dodo na ka se 3-1 ebisi 2-1 into one the answer that MP but you so share comment any various niema hodo a mo de send nyina no na ye din djuma e de amamo na ye nya djuma we free ho on this very episode ye ba be din komo afa 4 players in fact 4 players okay member 3 ne member 3 players bidding omo a link to a particular big club ewo Ghana. You be home come and I don't pay you depending on your location live or GH Live Studio. So Ghana's number 1 na be to me every couldn't deal. So shadow so Emma me say you better support now latest gist from Asante Kotoko camp with regards to victory and it told Ghana so you the home come kakra na team no one preparation towards game one any FC Vision ewo edibo nyamidi adma midweek and so eda yanima you don't painting kwabe bro live vivid report every free sa game no mo painting kwa nyina abanti stick and stay na yen somo sompa na nkudimdie no enwie peye ewom na ene be Congo 2 Congolese players Asante Kotoko enam agent for bi so monitor situation around the players na yebedi ho komo mhwemu a omo ye 2 strikers. Now, in fact, in your net, no, omienu nkwa no mde hwe wo mo. Ma di nkan ka cho Asante Kotoko the likelihood say potent striker probably ba kon ebeba beka ho krom mu de poki crowd say definitely ebetumi atudwa amaniema akoso nti yebere mo Congo na yedi nkomo na after the victory no Kotoko tiada another still ahead yekoya nim na yabo yatuhwire na yahwe nti yebeko Congo ni akodi Congo hon komo ba ko mienu miensa Samba Onel ono so situation yewra Congo ide yebedi Kotoko ko strikers dia na so ono so komo kakra as defender ono so yetumi edi efa ne contract hon sansam kakra kra edema on this particular episode ewom local league ni mo so yari nka be story afa couple of players Kotoko any edi wo mu achi Samuel Atakumi me be no story bi any ade ahwe nsugu so no ede e wo ho no mu a to dwa but a couple of names so as are popping up see ebobo mu den from Bako Nations FC see edi ne ho nkomo na Bako so e wo Heart of Lion ono so edi ne ho nkomo live e wo dwumadie kase so na bibia tumi atumpon e wo e ho no na yakua ni mai yanko ni mfa nsampa no Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you so much, Sir Uguso. Any Eddie Impunimpu, Shannon Sir Enra, Ghana Premier League, Eto Ja Kama, Emma, and a match week 9, and all the teams, Dodona, Itumi, Abo, Kotoko, Yabo 6 matches, into outstanding on the clear, Eddie, free honomo. And by way of information, idea over the weekend, Heart of Lion, Shebrekum, Chelsea, a cat Bakon, Nani, I'm not Diana, and Diama was 0-0. Vision FC, 11 Wonders, 2-1. And Holy Stars, Basakasha, Bibiani Gold Stars, and so 2-0. Karela United, and Dreams FC, Ebo 1-1. And Samates, Eshe Kabakon, Emma All Blacks, and Tumiante, Young Apostles, Eshe Kamiensa, Emma Bichim United, Timum, and Hearts of Folk, and Sutina Emma, the Royal City Club, Asante Kotoko, Ebitre Omo Kabakwa. What also Tumiante, Ewomo, na Yatia, and say, it was young fat league log on tour Emma Omo. Yatia said, Jana, about 9 matches, Nina, our 19 points. Mediama, about 9 matches, Nina, 18 points. Eddie Tosumi, had to fly on Tosumi and some 18 points. On also about 9 matches, Nina, had to folk. Woman so out Tosu 9,
about 9 matches ni nyina to so dun one to so 9 e wo manu dun sia yes 9 matches ni nyina some matters and so eto so num 9 matches wo aboni nyina e wo 16 bibia ni gold stars and so to so sia ono so abo matches ni nyina 9 games no wo aboni nyina ono so e wo manu 16 na Asante Kotoko so with 14 points out of 9 games no Kotoko abo 6 I win 4 I draw 2 and lose binti Kotoko nko any team Ghana Premier League at this particular point in time on to me ending kugo yashe as many as 8 goals and yashe 2 edi etia Asante Kotoko enti uti frame ekabom subtract here Kotoko plus 6 goal difference and also edi etuja ewo mo share so ema ise teams na aka na de dewa Eguasie, Young Apostles, or no, Ewa Manu United son watche, Karela, Etoson Kono with 13 points, Vision, Etosu do with 11 points, Ho United, Etosu do back on, Woman so Ewa Emanu do, Nations, Tosu Dumienu with Emanu do, and a Dreams FC, Etosu Dumiensa with Emanu watche, Brekum Chelsea, Etosu Dunai with Emanu watche, and All Blacks, Tosu Dunum with Emanu Enson, Becham United, Tosu Dunsia, with 6 points. Holy Stars also doing so with 5 points and 11 wonders. It also do with 2 points. And no ancient moi. Yadema Yanati for Eujmedia quantum points. So Asante Kotoko, I don't be to me. And that will create one any Bobo Kwai from Vision FC. And I Edeba Boboswa. And also ancient with free moon. A to Janti Kotoko. A clear vision game no every and that Wednesday. Shannon son say yaba ba tena fie Kumasi na ye ne Adriana Stars e de atata so sada no na hat to folk e kwa away any All Blacks akwa akobo na Becham United nso atena fie ene Boboko a ye frɛ wɔn sa Samates abo Chelsea ni Nations webo brekum na Gold Stars obi bia ni Karela abo Dreams FC ni ho bebo 11 wonders ene Mediema bebo na Lions ene Young Apostles so abo Baseke Holy Stars ni Vision FC ebonti on your bo midweek ni wie as one outstanding game na any Vision ebon na da wukiada na ni abebo yani omu nyina ka bo asa abebo week 10 na ye wie week 10 na ni any Young Apostle asa abebo ahemfimfi ho the next week Wednesday no enchemu a etodwa no ma se de tudwa ema yenati for ewo mu na ma memfa nkomo we MP usoi na yetumi adi akọ yanim de and say Boboko France as a victory. Munyaye over Boboko fra one say hats folk no a home painting kwabibre and I go ye both players and abaso say omadi osie eye oyo na omoto atna kama moko show dedo to say pian a giant awo baako ema Boboko aye France hats folk for no and to me auntie na yebedi unkomo bibre ye say team no egusua ebewo ahomejim atintroma pom ewo bia friend say akra nam say Vision game na ye ba be clear into the most definitely say ye twen ho na yetumi boy ye boy wie Wednesday na yetumi abanamo abepiem ewo Kumasi na ya prepare ahead of game ye dey Adriana Stars ebebo no na wo hwe game ni ya sisi ade Kotoko best last couple of weeks ago and Rebecca said by January transfer window no Kotoko ebe beef up squad na on paper there 4 players and a likelihood say on betimi join the Kotoko but o science here o ma science here e 3 players nso atwas here enti uhwema na ekwa nsia ene nso anisa enye se nso na ebe join January per estimation na say per nkoma yetete ene de yedie no ben 9 ene betimi join ba ebi da ase no all things being equal Sataris Peribus bibi ebu efrisro eba bete bayira ha ban mu dia ena on bekwa ase ho na on makwa kwatwe bi abasro abeka 4 players on paper no womo edwen se on betimi ape womo no ho now obeka last week was Samuel Atakumi Gold Stars player na man for linking into Kotoko bebre any ade now komaka cry yet here and it say Emmanuel Ano of Nations FC Emmanuel Ano of Nations FC and Komodie Ebekoso monitoring to Jantima also Jiro Honsadi Obono na and Nikasia be show for Asante na o Kumasi anti and Shea na over more any other than Tanatua who do a wood to no
They say was as many as 6 goals Ghana Premier League mu a goals a wahye ne mu nsia no enya de a penalty kick eka ho ni nyina no po kikra pabrem ne dem a enema eto janti enkoye Samuel Atakume nko se de amanfo linkin to Kotoko no yebetimi de Emmanuel ano edin apisu bi se enei Asante Kotoko monitoring team no monitor Emmanuel ano we nkomo kakra ya te a yede tuja ono ye player edema Nations FC wo hwe game na Donzo enko adwuma no be den strikers no koba se kwampoku ba de animonyam so ayiwe peye nemum omukoyetu kra prakoba ye be ne dey baby bi ho nti ene ya Albert Amwa se de okwa unim dada ne de Kotoko abie ne net mu wider womo ehwehwe strikers ahodo nti local scene no se de nkofo link Samuel Kumi ata no metimi aka se enyo ono nko no monitor no Ayadia Emmanuel ano of Nations FC so Asante Kotoko boboku no pe no dwen ho yes yen kan sa enam se nkomo no enya nsi peye na omunkodi nkomo bia but omo dwen ho yebetimi aka se enya Samuel Atakume nko na enya Emmanuel ano nko a ene ne din obi piece ni bia Paul Ejay enso player edema boboku a from say Hearts of Lion Kotoko strikers anase players omo pe wo no Paul Ejay wadon su din eda asie bia womo edwe no nti shedin we Emmanuel ano Nation Samuel Atakume Gold Stars all things being equal ho de me da to kakra nam say akwara no kra no komo bia metit ne say deal bi pende ede mano from bia your friend say Rwanda nom and Ethiopia 2 countries see agent be linking with teams be ho no ma empo one team from Egypt so edwen ho nti eno de me pa cho ya susudwe no ho aha na asibuo so savepe na asitie enti metimi aka say na edin a pop up on paper ayate from Asante so no Emmanuel Ano of Boboku Nations and after Paul Ejay of Boboku aye from say Heart of Lion wa eno enchimu kakra edi tudwa na eno achi no yemfa we MP wo so yebetimi aka say team bi anya say teams mienu double noir ewo Brazzaville anasa Brazzaville ewo Congo double noir womo ewo player bi na in fact ne body mono ewo soro se sa de Kotoko no sa na e be kan no ba de a body bo soro but enkomodie agent bi edi nkomo the most likely say ebetumi awie player na branding krabia and e be kire yes inti Kotoko plan no and so mbe local scene ni mu up a striker back on and on her foreign land and so up a potent striker back on seniema esisu sa de omo peno no a eno ene nkoma ayate na team a your friend said double noir ewo omaya your friend say Congo sa kronimu ena Kotoko captain Samba Efri na de yetete ene say one attacker bi a ne contract ebe wi ya ne sa no most definitely Kotoko agent bi epesa odi wo mo link nti mo ehwe na footage sending any ade so beko na bibia tumi awie pay no nchemu a yetete ewo munti hye so mame ye be hyeda akopen video no ye wo ne ye de abeto so amo ahwe ye next episode na onsa atumi aka bi na wahwe ne kama yes ye friend Yannick Lemoka tiedi ni mame ye Yannick Lemoka we edin a yetete Yannick Lenoka YANNICK and edin no ne the other name here LINOUAKA yes na osan so apart from so say striker no which mean boss attacking midfielder nti offensively animu ho de omoso okom yenya access ni video ni nwie nti ne say omoso okom no sa ena esitie nti komodie ebekoso yate se agent bi na elfa no say ebeya krobia percenter forward dia ene animu ho de krachi yese otimi ebo ni nyina nti yebekoso adi nachi yede ni age yede teams a wabo yehu se nkomo na drusra yes yehu se monitoring no say the air con assist nkunimdie kwan so a yede ni video footage say the donzo de ma no any headquarters ne beba be ye ne kama na yede amount away from double noir your friend team be Vita Club Mokonda VITACLUB and Mokonda near MOKANDA Mokonda FC Vita Club and also Ewo Congo
na enye Congo DR we Congo na omo flag ne de ese no baby a samba efri no yes say ehon so striker ba ku bi wo ho yes ne Junior Makaisi Junior de oni spell that na Makaisi ne MAKIESS yes ye bodi no ne spell ya mom nkomodi ni hu se esitema motorway ne so a aye toten a ye beba na ye de on video ni nyina no aba beto so e de amanti mama players ahodo be se num edin in fact uyi attack comedian from omo ye 9 mama one guy from Nations FC and mama one guy from Heart of Lion and mama the other guy from Onuso Congo obo Dabo Noa and mama ba ko obo Mokonda FC Ononso ebobo Congo league ni mo enti we ahodo players 9 a and na pay we anwumre je FID na mame na efa serve hot nem repem ye de one video footage ni nyina beba beto so na wahwe ya pese nkomo no esi kwantempon kwan so ne siso dia ene otidon ye beba be di nkomo e de amount na onso wanya ochefa e de free mo eno eni nchemu a ye de ema yenate for live on GH Live Studios Ghana's numere 1 sa pepepe ena esi etie ewo mu now yenya adwuma we quick one in free ho samba one teams airpen eno de ababa ye ho adwuma wo fia ha teams airpen pa yanka na ye di tro teams airpen the contract renewal no I had to say yenu asa no ekonanim na banachi atofo order mpanifo guso bopini no and nam say Kotoko person be lose akwada no just losing sake kwa said the mabe candidate that say or no any camera ne amidu akwa se ekoba se omo be kode a Kotoko be try as much as possible na omanya bibi de free mo no eno de eda honom it's still intact and say nemom se esi epusu num so mietene kankan trust me Kotoko management headed ably by super fantastic Fiorentino Perez nana penkra kwesi awua ontenda ye wone nagofuma eguso goro na omuguso a ene nkwada ni di nkomo yan kan say is it the right way persuasion as omuguso ene nkwada ni di nkomo yes sene ebe ya nkwada no begye ne mapatum na omatumi atena yes de nim eno no Peter de ne de eya na nwene ne senkakra nam sakwada no watene ne eyes cry from Ghana Premier League nim agent for you ena eya na omudi sa dwumade ne but ni nyina mu no sene so ma se Kotoko nya de da se wo mo aye crowd so mbepene ama player bia akọ a yenya tefan free ne ho ene omo bobo na embo a most definitely se Kotoko eton na unya ne kapre de to akire na ode boni tokro ekope player afoforo eno ene mpenten kwa ampanyifo etie na emom de tie ene se Kotoko mpanyifo workaholic super a omuguso adwuma wo mo entenaye senso yie pa emame wo mo entenaye so achitafo na na mahwe akom amamutiri popo no mamo hwe akom mamutiri enwo so mpanyifo enim de omoyo na say to the team no ahye ni papa pansa na penkra kwasi awua super good man bibia no oye ne kama nti ema ya no ntobo emfomu sensie emfa na ho ene na wo mo ne wo adwuma no adwuma de oye bi pa nti trust me say enya ade da say wo mo beko amantokura bedi dem yes bibia ebesi nkonimdie so nti mpanyufo guso any players ni di nkomo sane beyo na ombetumi ayedoyo ama team no na ntenaye aye adwuma now Morofin Donzo ni situation no mpanyufo obaka mbeka say yenya penalty a mpanyufo afa adwense ono na ombema na bo coach no sane beye afa adwense confident ebeba so nam say oyobi a uko training ground so she goal pa goals or she otontina pass or she enra bro she goal ni wie so hu say tita ye kan say players no kra na mani age more omo corner nchen ekofu see say ade na players no omani je no ebroso in fact they were really happy for him nti me pacho ade a eniema ededa kwamu a mpanyufo use all means possible say Donzo ebenya ne redim no
na afaman se say no coach e kan no kasa no a na ya na language no aye barrier kakra but omugu so epe super solution a wombeyo na bibia tumi akoso wano na crash no football language kwan so nensa atumi aka ne mapa na enra ohwe ya offside na anya ade dos so anya offside gidigidi bia improvement osan so ye player nyamianim ene no kreni oforso ye pa nti aka ne makakra ena mpanyufo try na afi bibia tumi awie peye ede ama donzo nti sadia Michelle Obono former players ahodo e wa Asante Kotoko nso try pa sadia beye na ombetumi abapni crash no na nkomodi akoso na bibia no atumi aye kama omo ewodidie se ade sadia mukwala ebaye no na ne modebo asase no na ententam no nanso enya abrama na tentam no sa pepepe eno mogidi se wo mo eyo ne sa ebetumi nso atentam now GH Live Studios nie na enra game aye boy no ye few observation kakra ye observation kakra ye hu se ye observations ni bi nie in as much as jew enra ibia wan hye hu so no now we quiet kakra jew emma nice pass nam so ayo so ma penalty ni ba ye producers assessment and ye read actually we jew was quiet in the game but onya accurate super pass edma Peter Amidu Akwa na scintillating donzo sama na ye ken morofin donzo was a first goal na ejiri se we be many I bet was so the abanam say Ushema confidence booster no enu an empanyufo gusu eyo na bibia tumi akoso nti for now kwampoku epra kakra na uhwe ono nko an ai senior striker no say tumi boa na bibia tumi koso but you bisa question say Cratchy a why Rasky what is the name Johnson no is it Johnson yeah I think so there why Rasta kofa but I think he was even the first signing coach man opportunity kakrai wada roman ami say the end ready man but also on the match you know yenya nin kakra kra na yenya man but unya sure say coach wada mo we why ade enti yema me boja but suggestion yes so say the more minutes kakra e the member plate say Joseph amo any one ahodo ananka omo free team ni mu anisa no eni wada ma say udomo a dom Cratchy friends Johnson upon wusu no na ono so enya kakra ebia nanka enra nkata ma donzo free mu Johnson no eba be de ani wananka sibi kra acha ni bi nanka ono so de atum asibe de ocha de na nanka bibia atumi akoso nti sa ene sitia suggestion ena ye de ama me offer Zito offer say Kizito ena offer me offer me kasa answer me we now said Kwadwo a super player workaholic oh coach oh yeah juma kaneno Kotoko last season teams are near Brentempa but nipa ya ade osai coach yema wabaso wo ye juma workaholic na ye ai na ye pa me de na mayi kakra na say enra de wo ye juma o ntimi nche da me boss bo na mayi kakra me no anya adwene say wuyi jaw free mu no enso una wote tactical board no nchen nti wo hu sene ye wuyi jaw free mu na wo msa no ye silent kakra wo game no but Superman the on the time you to meet anything around and na that time no so na a double yellow card ni gusu na to the nine do double no see a super guy yes Hilary Adabo ne very very workaholic or cover grass yi pa nti coach already abasobo a na ye de airman so nkokwan so nti na me bia na me no nya adwea ne saa ho no pe nka ma Adabo free mu ntem a se ne time a jaw free mu no a nanka eya ne sa nanka ofatini du gina wachi de wofa se ba mu no na eye nti ya abasobo nti na ye nche da m2 japi eno nkunimdi a ye de bo abaso nti set Kwadwo no ne workaholic midfield role na we play na ye enra na a super samba wo na de em say this year ma hemfo no kodwa atoa na o renew my because we cannot afford to lose him. He's a super player. Samba Onel okaime to set timer na Isaac Owusu Ninja ebo Kotoko no Isaac Owusu Ninja mo amo kaine no munim timer na Isaac Owusu Ninja ebo Kotoko no sa pepepe ena Cratchy kaime Ninja
o de 2-6 or the bema Isaac Owusu Ninja o de 2-6 or the bema obufu kra so mo nchanchen obebo e na center back o de no asekete kra samba ball no esese Isaac Owusu Ninja dodo we dey say Asante mamu kra na bema kontre ni akwamu akodwa ato akra makada no asan ama ya mpanyifo mo try na mama akwada yi ensan ma na say o super good na Kamara Muhammad nso ye we dey ye beye ono nso assessment ye mfa nto anim say wo ono nso atu ne to ekọ national team camp akodra sumdwem nyame adom bibia kama enra he was super good his savings will so no atwe bananim ani ade oh na ye pa anti Kamara de no nso abasobo enra ya nhyɛ da hu visible error gidigidi bia no ho a na we calm the composure no na super Peter Amidu Akwa oh what a player yes super fantastic almost a chance of be good but na ye said the enra oma ofafo no we kire ho ne brɛ no na ya ne sa omo team fifiri ma said the Kubaji emri bi kan no e ma de so omo tom team fifiri sa pepepe enra Peter Amidu Akwa nso ye man nkrofo team fifiri kakra na bibia ekoso ball no da ne feet na no de a obeka se aka start agu ho na odi nipa ye mpenten kwa ne hanam ma no simple watu ati dom kwan so a na enya keto nti Kotoko unbeaten run no gusua ekoso congrats coach Karim Zito ye bo abaso Henry Ansu of Amagwai me dey say na mde ma no Henry Ansu of Amagwai enura na error no error bia ma yenka ne sa he did a great work in the absence of a block sapepepe yemfa nhye ho so say nyame boy in next game with vision a block eligible and I say we a legitimate player to play yes a kwan so a now is suspended now say accumulating yellow card ahodo and I say accumulation of yellow card no anya no sisi ade e free ho I no so enchimu a yede ma in a tiefo nti na general assessment no Kotoko was super good super good enema e course wano a ne ye gba abaso sa pepe nti enjoy pictures ni bi mame na yehu situation said the enema esi airco ewom na ase tu na tina dwam no na abonya sabo akwade no ewo ni chi kama bia etumpo na ase tu no papa nti donzo so penalty ni di tu mu no enie na aye ni monyam hye ene anigye players na ni agye e di amane yi pa na enye ketwa enye fadi agro na super enema ekoso wano na no achi oku anim kakra nso a producer wo video no so yes I have penalty ni biem say ya na koye yo hwema me pom na asare donzo penalty mpo na wantimi anya ya wo wiawia for me ene agenkwa wada na Cristiano Ronaldo penalty o World Cup de ene gise ya de onoga dokono eba be ka ho bi se de po no mu no ebeye starch na ebo a na ache no sa ena esitie ewo mu ano so enchiremu ha nso ena Amidu Akwa nso epam sulu ya kama edema office bi sa ma me bi aba ajirija catch sa ma ne bi sa fa ma no mame fama na mame ni pa mo asibe no akroche donzo ba ko bi o na donzo no wan se kaish asibe no ni abo no no I'm not my geno kaish who dede sajo fa ho ma no fama no sa fama no onya fama no fabrochi na onya ne kama kaish ijedem ejeti atwa den super players no so dachitafo nase na efese kaish na Asante my colors nso nnamu na Porcupine aboa Kotoko nkunimdie no nso de ne nnamu se ya ene yepe no mongu mai sa na yenuanom Heartfolk na me boa nso anche your birthday yenuanom asibe aboa bi de asibe emso ya anoma meti amfa ncheme anoma asibe ewo nwuram aboa bia timi fa ne bi nti enua Heartfolk de esi ene omo ntem de ayesibe wohwe mosrempon a ne ni agikra sin goal scorer na nam se dey donzo enya nyina ya na emos ni ahoto nam se oyo obi onim ni yi pa nti omuguso a ono so players a eboa donzo ama ne rhythm na timi aye
potent no Amos Frimpong ka ho bi pa nkomodiem ene ade no bibia ekoso wano tinedu no enra obebo kakra ene wo a ugya do huridi ene enya agro and so no your porcupine atade fefe ene hye wo no I said called you super guy super guy he was super you super pa na we dey me bo bi abaso yi na mabọ kamara mu nyina abaso yi na saka dauda saka wo hwem ya mechia o saka je se o training no manku nsuo nkomu ma hoden mrem ye pon training akamsa yi bi na uhia mo amerikatuo ye hyerewa se de na aye no bofo na toaso ye mai kan so the goals kakra kan when na unya be two chances bia yak ne ye bottom pa na nka mahoro no aye de for Joe Banfo no so ene ade na achiachi om goalkeeper na enya agro no kra nti fabulous remain supreme Krobia de remain supreme ena warrior of the match eno ebobo ni nyina awie ye se de onim bob popa ena odaso no akoda we de nananom monimu a o mesre ekasa kakra kontreni akwamu amu kuma so ni nyere nkodwa ato na akwada onrenew maye onim bob Isaac Owusu Ninja sana me friend Isaac Owusu Ninja Lord of the right turf Edian Roberto Drew the man no Lord of the right turf ni fa so de Jack enya agro na benkum so hini nie benkum hini so nie nti ni fa hini na bae no hwema me Kotoko ni fa hini nie Asante Kotoko ni nyina ni fa hini ball bom enie yanko benkum hini hoy Kai Sajwa Patrick super fantastic asiedu ono ne bobo wi training ya o kamisa training super fantastic nti ni benkum hini enso eno no a hinchire mu a de atudwa benkum fan so de amount nti sabepe yentari hyem so efe o hwe gesi de share nra eye warm up de ball no a ye hwe obi bench wo de o mo sha na o de compare yellow blue ene ayina nyankonton na utimi sampa Krobia remain supreme nti ntade no so bi mu ha esene bi a nra de ye bo park ni so wini no ni ye bu jesi hyem ye bu bibia mu a no so kakra eda ho nti on this episode me baba somwo with 4 super players 19 we link to Kotoko ye monitor proceedings ye be free ma ba bia no ye de be somwo na ye kuta stories dawa no so ekoso edi na Vision FC for no so ye ahead of Wednesday game no ye monitor wo from all cylinders so they had to focus for no kotena stadium mo nansa na 3 days mu na nkwesi aga no sabepe na ese opponent bia ye no bishia no so ode ekoyo na ye do tuye na ohun particular level and so no nti mama video na wa nam say win the ba mu ede nti 4 players linked to Kotoko and mabebu mudi e dia chono with the victory arose on the Rosen House of Folk team the oak tree chana kwa bro was the oak tree and then ran so ya de a person anoko bo duanu nya shenkuma a person no Kotoko no almost ma men kana person Kotoko na yi no twe ba ko pe na so mo bia na ada so obi shego ni anye dabi referee ni ba ban ansa na akwa no kra ba bo aye nti referee so do ye adwuma nye so tumfo kra wie na wars na wie a last year de na nka say e creative referee awards near Bokrachi na abaso of resort pon and chilling in kro salt pon and no fra and run so bono be di and nchina ntwem odi ne fenchem e mo bia na ada so bi se go ni anye dabi obi an se go Caesar cake the referee ba ban out mi twa obi an react nti no na offside they say wo hwe IFAB loss aba na mokra mo yes akwa no opem ball no ye Kotoko player ne ade no even say Kotoko player cry chairman IFAB new rules no that is what it says offside nti no ano no nti ase na akope ohweso no ababen nti Alfred mini Alfred awo UK awon so ani abere etwetwe refugee K loss no ya use no 1967 loss and I will go to Facebook no twaso
enko baby ya bomo abrabusu na munuanom ene hyemon muni nyaade enche muni mbo heart to folk muntim ne Kotoko mobo crop ya remain supreme sa ena esitie player no nso call referee no so no yaba no so papa chow but I see a twina so the law is the law nti no de untimi nkaza ni papa chow David the law is the law nti no so eno no yede usi na yaba with another gist. Did you